Antes satu bahare video dane, keta haluha, like, comment, no subscribe channel dane, atunune bele desenvolve tang channel idane. So gengs, agora halatu kuanang fahi. Fahi berapa gram nih halu buatan di kasih soeta na. How to halus hati nang fahi. So, gampai jadi fahi. Ya gengs, ini mah nang fahi dan eki kuatnya so dividi hal kita sebenarnya ini agak belar botos. Ini belar botos. Nah, eki fahi itu para gampang hawa tuh kuah hal kuan. Jadi dan itu halo sate nang fahi. So gengs, acompanha na fating how ni processo kuah nang fahi. Semoga bel hotu barak kidas nene. Nih aku hal hotu kidas para bumbu kidas. Oke, agora kita kuah nang fahi. Ini kan mah harus toh, jadi kita dividi tagida. Agar tuba sate kainnya lebih terlalu naruh liu. Jadi kayak kita kuah kuadrado. Semoga habis kuah gitu balik. Kompanya tadi. So gengs, ini mais ou menos di kuah nih kuadrado. Jadi kayak kita tuba sate kain nih, kita harinya ini bentuknya jadi kuadrado. Nyala naruh liu lah belar buat liu, lah kiki lah buat pokoknya pas lah. Apa contoh ya? Sate kainnya makne. Ini hawola $1 ya. Kalau saya para kasihnya $1 ya. Lumayan, sebisnis. Pas itu lah ya. Oke, kita começa. Ini sudah bumbu biasa, bumbu itu mah fing tuh. Ini harus apa contoh kalau saya. Total 55 ya. Mais ou menos. Bonita tá? Aqui liu, lá bot liu e depois tinha bentuknya dari quadrado. Ini tefang 4 ya lumayan lah ya. Oke, itu kunjungan. Aqui você vai rolar ela de bumbu yang mercado, di loja, di bumbu para usir halo be satenya be molho, né? Tamannya molho no roto to, minha espécie kecap asing né roto. Be aqui vou rolar ela loja. A few minutes later. Gengs, mais ou menos sudah foto, não faz itu Weki ajuda hau. Mihan lambe limang na. Nyo bumbu. Buatang rui eki. Agora ita tahu. Nah itu Ito. Jadi tempore da bani ulo, kami dene natutun ulo, dene depois. Deve na ba fazemos na, teta lua fazemos. Tau coentro. Nela hanes sonda na ba. Tau na dito. Lai, tata. Kebanyakan. Suruh. Merica ne tau na tono sulai manas lihat. Lalu sila barik siya be. May hola ne. Serhamba siya ni tayo manas sila gusto tayo manas
siranuin dan neman ay tayo mana selaya merica mabarak lagi. Tara mo. Hal dulu. Udah terus na. Dorak liso ni web. Iya be. Bunyi be lah dia. Pana. Pas par be ni beli tenang ni kan. Dorak liso na beli tenang ni. Dorok kan ni beli tenang kan? Kami mana? Wala. Dah. Tempo pelarang. Biasa konang tempo hoto na naglis niya ang barak niya di sana. Terus tamo doray ko na be balong at tung. Itaw. Natong be. Masih. Smoothing barak na dia parboring. Pana. Pwede ta. Ha? Tamoy tugo tahu lis na tahu tengah deh masing tuan para lisnya na beng lalais dorok lalais. Ani. Itu nak kabel roro ni roro. Oke, agora dene tempo hoto na ita besera ita tak telai ita takat itu am para be ni mo foti be nene hena man tak tele par ni bumbu tama itu melarang tong berapa menit ama ita tubanya sate kain so ita continua lagi dene gengs. Okay. Jadi dia beli. Testify. Hah? Testify. Oke. So geng sambil itahi bumbu na marasak tambalarang tareta futok eki be ser daselerai oingnya prepara hela be fati yang mau selumai ani kan be tuh oin toh tareta mi dasarai. Syutingnya nih, kita syuting si Janela deh. Kita syuting kenapa sih hari kali? Wih, fokus. Ikut aduh. Bulu kan japur mamaya orang oleh veto yu mapai. Dasarai. So geng, semakner tuh nah, hal bel batang ya, habali roses ini hari hauna. Maybe kita continua ba kuanan deh. So guys, yang namanya umakain ini itu tengke servisu amutu, fahe servisu hakuana, udah safal rai moi, o hamos bumbu. Atuna itu nia umakain bele harmonia to peri kedua. Fukse berasos nih Tuhan. So kita salvo ko hanuin. Yep. Jadi jerawat barak los nih, jerawat size lain. Shut up. So gengs, agora jam 6 kita hari sudah saung aminya sate helio. Ya, di lokasi ini gengs. Jadi ini matak mana? Ini tasak. Ini ya bumbu kacang. Ya bumbu pedas manis, midar sing lah, midar tuh sing tuang, manas, ini agak aja ditunggu sate namanya. Patrang sate namanya, patrang sate namfahi. Nah, agak aja ditunggu sate mah bunitas nih, saya melahol. Levelnya Cuek deh, kayak cuek banget. Metai krim, metai.
So gengs. Wow, bonito tayo besi temporal. Nice. So gengs, sakat may te besi. Hola. Soru Neymar Timor Leste. 2,000 years later. Hah? May kerasnya betul saya tuh. Ya, bisnis ki kuang ida, mas kiki. Made Memastikan nenek. Asa itu yang tuang, bebe. hakat nenek bebe. Hier, biar maksudnya. Neto. Itu yang tuang, mabe tahamu tuh clear kan saya barak. So, ansam be itania be sientista leli bara itu kar kuliah dan be matang ne tengge barak atau be ne matang ne be sai itu amus lebih tidak. Tama itu yang tuang bel sai barak. So gengs, makna tana. Amnia vlog boy lorong. Kita lu like, comment, dan subscribe. Antes hawa tu taka video dane, kita luha like, comment, no subscribe channel dane, atunu ne bele desenvolve liu tang channel idane.